Vo in February ni som panga sang ni som ni panga inrin ni chibai vek ule VC vote chiar ngai thlatura chhuak pu Fakmawia kumsom nga paruk bung thram chu thi in an hmuh sawisa hlum ani pu Fakmawia kumsom nga paruk bung thram mami district chu ni som pathum thani sang ni som ni panga khan luya thia hmuh ani a sawisa hlum ni in an ring hlel pu Fakmawia hi bung thram ZPM treasurer ni lai ani bung thram atanga bengwar na thudon danin pu Fakmawia hian anupui hne na ni som pani thlanni sang ni som ni panga zandar somvel khan village council in thlana vote chiar ngai chang tura achwa don thu ashila a ho tak lawa wangin atuka anupui hian wai meshrai tu te asya tir wai melamin malak dan tur anrel mek lain tlaidar thum rik ma devin naupang picnica chhuak ten bung thram atanga KM thumvel bung thram le luimoi in kar luya ruang an hmuh thu hriatani ruang hi endikani hnuwa pu Fakmawia ani ti an finfia alua hmunli vela hliam tuarin a ngonga gamcha ngit takin a in suya t-shirt le kekor te aha thinglun kalkunga ni som pathum thani sang ni som ni panga ve khan athom nodang le a bike mu ani a an hmu na hi arwang hmu na atang chuan a hlaviau mai pu Fakmawia ruang hi tukin khan postmortem ani a pu Fakmawia chungte anupui le anupui chungte in biak rem hnuwa arwang hi nimin khan zolnuam boraya vuilia mani pu Fakmawia thi dan hi an chui mek nia thudon ani Mizoram mipuite hna thupa choi turin agriculture minister an phut Kumin local council le village council in thanatlingte Mizoram AAP chuan an lompui ti soin an veng khwa tan theitop an chwa theinan du sakna kan hlan tak mewa eng party poni se mipui sarkar chuan thataka atho pui nge kan be seitlat bokani ama ero chu in thlan ma a campaign dan sang sang kan clear khan mipui sarkar din tumna a omlo ni in kan sia a abik takin kan minister pakhatin campaign na a asoi opposition LC VC tana minister biakemo au ei anahar tur thu a mipui a vauna nia langkha thalau kan ti hle a mipui chan vora pe na in vauna le injik rap na ni in kan ngaya hei hian the Representation of the People Act 1951 tile the model code of conduct te chiang takin akalani chuwang chuan agriculture minister hian Mizoram mipui hne na thupa choina nei nge se ti hi kan phut tlata thupa choina anei lawani chuan mipui te thlawang honan le dan bo chia ani na shem nge ani theinan atrul dan ang zelin thubuai kan thelu tang kan shia theu angin ZPM kan thlantlin chan chu mipui sarkar min tiama wangte party bill du sak big na aum don lawa wangte le anin tiam na sang sanga wangte ani a chu wangin kan sarkar po amma a particle to 10 anti chin dana tivelo turle anlo ti palani po in siam chawat turin kan ngen bokani ti in thuchwa an siam MZP environment tia kong siam mek an endik MZP shwai tu te chuan ni som pathum thlanni sang ni som ni panga khan Mizoram ele barlak lu na kong pui vaireng tia siamek chu amuna tlo in an endika furlo thlen ma nge ya zo man tum turin an ngen tunla hian Mizoram hun sang sang chimle mar chakle thlanga kong pui sial me kani thu tar langin MZP chuan Mizoram ele barlak lu na kong pui mo ber pakhat vaireng te kong po thom chat na tho me kani a heng na te hi chakzo ka tho ani theinan le kong pui tlo le tha om theinan kan tlo a ta thok tu company engineer te po kan soipui nga lani ati MZP hian NHIDCL Mawia na tho tam tak hi ani dan tur ani lawa wanga soisel na omchinte sutkian ani theinan MZP ro rel na sangber assembly voice somruk pariat na sangni somni palia tlang sam champhaya an nei khan Mizoram chhunga in kalpo na kong puisial tu NHIDCL 10 thazo ka na an tho theinan MZP in mala ro se ti in anjela ro rel bo zui hian MZP chuan ma alame kani
MZP tarlan danin Mizoram eile barlak lu na kongpui vaireng te changa bil khothlir in kar hi NHIDCL Mawia Balaji Construction Company te kut ani a KM Soma thui kut an thlak to ti company engineer ten MZP shwai tu te an shila fur puilo thlen ma a zo man nge an tum ti an soi MGKP rorel in khom nai ani nimin ni som pali thlan hi sang ni som ni panga chhun khan Mizoram thalai Christian Paul MGKP rorel voi som sari pakhatna BCM biak in lunglon lungleya nei ani a rorel palai an kal thale MGKP rorel voi som sari pakhatna hi President Upa R Lero Chaman kai shwain kumkalta a GKP member ro puina ramakal te suna hun ngoi rengin minute khat dingin man ani a Upa Dr Lalchan Himafan chun senior advisor MGKP in ankal san chung kwale rongbol puite tana tungtrai sakna hun amang nimina MGKP rorel na hian rorel palai mi zanga somriat pariat kalin unit IO in mi zathum somruk pasari bial IO in mi za somruk pathum le MGKP executive somthum pakhatte hero rel na hian antela BCM general secretary FD director fellowship department bialtu pastor le co-opted pathum te ba ka hian palai som te atangin MB MP SSBATKP TBYF ECMKTP JSTKP APBF IKKCTP CKJD le CKBD ten rorel hi antel pui Secretary Reverend F Zorin Khuma hne na changin MGKP malak na sang report ngai thlakani a kumsang ni somni pali rorel le sangni somni panga rorel in kara GKP member ro puina ramakal mi za somnga pariat mi paza somthum pakwa le meichia som pakwa an oma in nei tuak zaruk som pariat omin kaushan dan puitlinga in nei tuak zali pakhat le dan te in nei tuak zani somthum panga anni Finance Secretary RBTH Lalrat Kimale Treasurer J Lerin Tuangi ten sumdin hun hetiang hian report an pe kumsang ni somni pali tanga sang ni somni panga chungin cheng magtaduai ruk noi khat sing ni sang khat somruk pasari hmuni in henga tang hian cheng magtaduai nga noi li sing ni sang sari somli pani man ani a tuna la hi noi ruk sing kwa sangli somni panga ani MGKP rorel voi somsari pakhatna a hian MGKP malak na in ramtana chonghei tongtrai nei ni se ti in arela kumliam ta sangni somni pali khan sarkar tha kan nei theinan pathian ni tlai voi khat chonghei tongtrai nei aloni to Mizoram thalai Christian Paul MGKP hnuaya hian BLGKP somkwa pani le unit GKP zali somli pasari omin tundin huna member singa zathum somruk pali mipa sing thum zanga somruk pani le meichia sing khat sang kwa zariat pani anom meka kumsang ni somni pali tanga member pun na hi sang khat zanga somsari pakhat ani nimin MGKP rorel hian kumsang ni somni pali tanga sang ni somni panga chhunga malak na tur plan sang hetiang hian arela budget magtaduai khat nuai riat raman anibok chungte chu pakhatna BCM bundle structure puala unit tin fe chwa nei ni se panhina ramtana chonghei tongtrai nei ni se pathumna MGKP youth center puala sum tuak na nei ni se palina GKP ten tharau bo man be pui thak ni se pangana MGKP in khompui dol tu chanpuina member tina kumtin cheng somnga khonthin ni ro se parukna ril rushi sel chungchang zirtirna nei ni se pasari na MGKP website siam ni se BCM General Secretary kai shwaina in MGKP office bearers sangni somni panga tanga sangni somni pariat shwai tu thlanna nei ani a hengmi te hi thlan anni President Upa R Lalbiak Zwala BCM Ra Siveng Vice President Jeffrey Lalrim Ruata BCM Salem Secretary Reverend F Zorin Khuma
BCM Serkon Assistant Secretary RBTH Lalrat Kima BCM Venglai Treasurer Grace Lalrindiki BCM Gosen Finance Secretary RBTPC Lalbiagdika BCM Chan Marivengklang Senior Advisor Upa ZD Lalnunmoya BCM Serkon Le Upa Kelal Duoma BCM Salim Te Anni USA titopin ram somnga angong WHO World Health Organization WHO chuan US in rampon lama chomdol na apek na US Agency for International Development USAID na tho achol tir chuan ram somnga angong ti asoi HIV polio mpox le bird flu leng mek do na konga malak na po akhailak phani ati US President Donald Trump chuan USAID in ramle pol chomdol na rampon lama sumtam tak asen thin dan chu achatok lovin eiruna omni ina soya hei wanghian chomdol na anpek chwa hi achol tirbaka USAID ti top atum ani agency thoktu mi singkhat omchu ti tlemani don ti asoi baka chomdol na atho sang po ati top ri ani USAID na tho ati to baka yan WHO tanga USA in nu do tur thu po alo puang to bok WHO how to Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus chuan Trump paka ishwai sarkar chu ruwa man na dang asia ma chu chomdol na sumpek ati top chu ngai to thale phot turin angena USA ti to wanghian ram somnga a HIV VTN kol na le service dang tam tak abuai pha ani ti in nilai nia Geneva a press conference aneya asoi Ghebreyesus hian US in funding ati top tur tho soi nuwa mipuima a athu soi na ma saberani a US sarkar thil ti chuan Kovel huapin health service lama ngong poitak anei the hlom le ti asoi Donald Trump hian tholeni khan USAID Inspector General Paul Martin a cholo ban to bokani Martin hian he na hi kumsang ni somni pathum December tha atang khan he na ya cheltana President Trump chuan USAID na thodana Philfai tok lo le erungna omni ina soya hei baka America First Policy zulzuya akal thine turin rampon lama chomdol na atho te chu achol ti ri ani mase President Trump hian executive order mangin USAID hi ati top mai theidon lawa ti top tu chuan Congress a an pasangai USAID hi kumsa kha zakwa samruk pakhata Congress in Foreign Assistance Act manga US sarkar in ramdang le poltana chomdol na apek boipui turadin ania na thoktu hi singkha chuang omin munthuma thena mun ni vel chu rampon lama thok anni ram somruk chuanga munpui ni in munpui an nei lo na ramdang engmusa ta popol dang an thopui bok kumsang ni somni pathum khan US sarkar hian ramdang te puina tan USD thluk le ding on somruk pariat zet asenga department le agency sang atanga pek ni in hetila hiana za vi item chu USAID kaltanga pek ani USAID sum tamber hi Asia sub-Saharan Africa le Europe abikin Ukraine chomdol na thona ta na man ani a kumsang ni somni palia United Nation in chomdol na athona ta na asum manatanga za asomli pani chu US pek ani bok Mizoram HIV ve singthum sangkha zaruk somsari paruk muto thlasom chung in HIV positive muthar sangkhat zaruk somruk pakwa an Mizoram HIV ve mi singthum sangkha zaruk somsari paruk mu chwa an ni to a sarkar kumkal meka April kumsang ni somni pali tanga January kumsang ni somni panga thleng khan HIV ve mi sangkha zaruk somruk pakwa mu chwa ani Millennium Center Chungzola International Condom Days man a Mizoram State AIDS Control Society M6 AIDS Healthcare Foundation India Cares le Samaritan Society of Mizoram ho tu ten thuthar thedar tu te an koma Mizoram HIV AIDS din mun antar lang M6 chinchia danin Mizoram January kumsang ni somni panga thlengin HIV ve mi singthum sangkha zaruk somsari paruk mu chuan ni to a chungzinga mi sanga zathum somthum pani chuan thi to a HIV positive mu to zinga mi singni sangruk zathum somruk pali chu HIV damdoi lakna antiretroviral therapy ART center anin ziak lut to ani M6 project director Dr. Jane Aral te chuan April kumsang ni somni pali tanga January kumsang ni somni panga inkara Mizoram thisin endik noi khat sing ni
sang ni zathum somnga pali tangin HIV ve sang kha zaruk samruk pakwa za pakhat point pathum paruk mu chwa an ni tho soya HIV kai mu chwa thar hi mi sang kha zaruk samruk pakwa zinga za somruk pakhat point bial panga hi mi pat mei chha na himlo condom stel lawa mang ani a in chiuna shiaw in man trom wanga kai za a somthum point pali pathum an anti Dr. General te soidanin April kumsang ni somni pali atanga January kumsang ni somni panga chhunga HIV ve mu chwa sangkha zaruk samruk pakwa zinga sangkha som pakwa za asomruk pakhat point bial panga chu mi pat meicha na man atanga kai anni a mi pat meicha na man atanga HIV kai hi mi pa zanga somruk pali le meichia zali somnga panga anni thlasom chungin HIV ve mu chwa zinga mani an puite nena sex mangchin mi pa som kwa pathum anom tela shawin man toma tanga kai mi zanga paruk mi pa zali somsari pathum le meicha somthum pathum an oma nuin afa a kai chon no pang som pakwa mi pa som pakwa le meicha som an oma thisen atanga kai pathum le kai na chia shiat chian lo mi som pathum anom bok Dr. Jen Aral te chuan HIV venaturin condoms le inchiu na shiau thiang lim sem chung changa khotang le kaushanin thopui tha se andu thu soin condoms le shiau thiang lim kan sem hian HIV in kai chon theina tam taka veng theini atia NGO ten rui hlongai an khom te homa anda zinga ART lamek anom thin wangin chungmi te tan chuan ART lak chunjom theidan omse andu thua soi AIDS Healthcare Foundation India Cares Program Director Dr. V Samprasa chuan Mizoram HIV ve antam thule thalai te condoms poimo na zirtira poimo thu soya Mizoram din mun thlirin condom si thil za thlaka ngai chi ni tolawa narchi ani tolo HIV laka invena tan condom si atam thiang ber sem chua apoi mona inzirti ratru lati Trump ale Putin aten in mu anremti US President Donald Trump aswani laini khan Russia President Vladimir Putin nen telefonin anin bia a Ukraine chungchang soiturin in mu anremti ti asoi rampani shwai tu te darkar khatle achan vevel anin biati Russia chuan asoi ve boka hi US President atana Donald Trump alaklu ani nuwa anin biak thu official antarlan nama saber ani President Trump chuan a social media platform Truth Social President Putin anin biak thu hi tar langin kan team ve te in biak na nei thuayan remti a Ukraine President Zelensky ne na po kanin biak chungchang hi kan shilve nga lang ti in asoi Trump hian President Office alu anua Ukraine Russia indona chu ati top thwai tur tholo soi to a mase malak atum dane ro asoi lang lo Ukraine Russia indona wanga mitam tak thi na thleng chu ti top anrem ti a hemita na Russia President nen hian thataka thoduna rampo inklo to nanrem ti ni in Trump achwana soya Putin a thupuang tu Dmitry Peskov po in Putin a hian Russia tlo turin Trump a asom te asoi ve bok heti la hian China chuan Ukraine Russia indona ti to pani theina tura Trump ale Putin a ten in biak na huai hot ain huam thu lo soi to bok China official te chuan tu na ya Trump team ne na rot na hi an thlen nia tarlan ani mase Trump a hian Putin ane na an meeting ma saber hi Saudi Arabia rama nei ani mai thei thua soi thung Assam Nagaland ramria buaina chhuak Nagaland thu nei tu te chuan Assama Kolagat district huam chunga Uriamgat Oil Natural Gas Corporation ONGC drilling station kharsak antum nia thuthang omwangin nilai ni khan Assam le Nagaland ramria buaina chhuak nilai ni khan Nagaland police team le Ramri district magistrate chu Assam ram chunga lutin ONGC chu anna tho ti top turin an phuta he muna hian Central Reserve Police Force CRPF le Central Industrial Security Force CISF te omma se ONGC hautu te chu an malak na ban san turin an nornia soi ani Nagaland police te chu an magistrate ho hian ONGC oil field Uriamgat huam chung Khuragat le Haldi bari ami te po antlo koingal boka he thil thleng wangya na thoktele official te inkara buaina chuak zuita nia soi a ombok All Assam Students Union AASU te chu he involna thleng hi andem lea Assamin aram china thunei na nei zalo na ni anti AASU Nagaland thunei tu thil ti dana alung oilo thu soin hetiang thil thleng hi state pani inkara buaina thlen pha chin ti in an soibok
zirlai pol hian Assam sarkar chu hetiang thil thleng vek tura ma langal turin angena thil omdan hi chinfel ani lo chuan norhuai hotin azui theiti in an vau tunaya Assam Nagaland ramribiala Nagaland miswal thin khatin ONGC na thona muna tang hian sum an chu lui saknia soi omwangin boruak he thalo hle ni January ni somni panga khan ONGC chuan ramri kaltanga miswalten an wangin saru pathar atangin uriam gata an drilling operation an sona hei wanghian twal chung mipuite po an lung oi lo hle ani larwang laia khohar thin mithun media ma chon ngai lem lo tak Bollywood superstars hlui mithun chakraborty chuan alar wanglai 80s chhovel khan mingthan na men lovin abom rualin a khohar thin hle ati kumsom sari palimi hian kumsom vel chung khan film za chuang asiam mana ahun laia lak berle som kwal na sat berati the hialome achang phei chuan ni khata film palia te in lanin avir boy thin le ani fan ten dancing star le disco dancer tia an ko thin chuan superstar kani angti hi kangai to phangai lo shim shim mase jan khathil thuwa rampuma super number 1 kani khan chiang ke kokin ken hungala lalpa le kavan riangin avakhor thak tak em kamal ngoi ngoi mal takani nangma mai ni omdona khohar takani mi te khan ban phak lo le mu phak lova minda wang khan kamal tlok tlok mai ni ti in ahun ton asoi chhuak heti la hian mithun chuan milardin mun lo reng tur chuan ektor thiam le talent thatak nei ba ka mishing mission a mi fel le mi thatak ni angai hle ni atibok ektor hi mi thatak ani lo chuan relote aral ngal mai don ani ti in asoi NUG in Myanmar National Human Rights Commission pomlau tluanga chhak kumsang ni pariat Myanmar Constitution chu sipaiten thunei nan ponglak atangin dan dinglai ani na chu abau to ani January ni somthum pakhat kumsang ni somni panga khan Military Council sarkar chuan Myanmar National Human Rights Commission chu kumsang ni pariat Myanmar Constitution article zali som pakwa in thunei na pek angin chairman telin member pakwa omna commission andin ani NGO chuan kumsang ni pariat Myanmar Constitution chu sipaiten thunei nan pongla ka tangin danding lai ani na chu bodai to ni an ti thung NUG chuan PI Road Lying Township Yangon headquarters office nei Myanmar National Human Rights Commission chu an pompui lo thu February ni som pathum khan thu chwa siamin antar langa Myanmar National Human Rights Commission hi Military Council sarkarin January ni somthum pakhat kumsang ni somni panga khan adin tharle tak khani a he commission hi pol za takle zalen taka mala thin ani lo ba ka sipai sarkar du dana din ani a member an ruate po hi sipai sarkar du dan a athemawar thulawa zom tu te an ni atibok baka mishing chanwo humal na Paris principle an zom lo atibok ani Military Council in mishing chanwo an bo chia na thil tam takati kha he commission hian haider fowa khovel shia thiam loi thil ti swalian tak international crimes junta sipaiten mi pui chunga poi an khoi poin mi pui ma adinga an mani him ane kin an muya chip tlatani ati the Global Alliance of National Human Rights Institute GANHRI poin Myanmar National Human Rights Commission chu December ni somthum pakhat kumsang ni somni pali khan Paris principle nen in milo takadina ni wangin apum puina chen chu alo nuk dok to bok ani NUG chuan khovel sarkar zongjong le por sang sang ten he commission hi pompui lo turina nge na sipai sarkar ina adin thartak Myanmar National Human Rights Commission chu meeting ni puimya lo turin ati bok ani Aizola heroin an man Excise and Narcotics Department chuan ni som pathum thani kumsang ni somni panga ninga ni zandariat le minute somli khan Aizol tennis court bula methamphetamine kg kwa point panga pariat pali tablet sing kwa anman methamphetamine nei tu nia pu Jacob thanga kumsomthum pali son of lalnun moya bualte rikhodar bul Myanmar khosani ainchal pu anmana methamphetamine phurnata na man Nexa Ignis car registration number MZ04B0191 chu ren sakngalani methamphetamine hi Myanmar changalak ni in mundanga shalturati meklaya methamphetamine wangaman Jacob thanga hi the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 klo chanin thubai siam sak ania ninga ni khan special court NDPS Act Aizol district a shwai ngal anni
Mundang ruala VC in khanve lo na ZPM anchak thina wanga mundang ruala in khanve thelo na lalnu tui lunglei districta village council in khanna ZPM anchak lalnu tu ya hian seat thum omin ZPM in general seat pakhatle reserve seat pakhatla in sarkarna ansiam theya general seat khatdang chu INC in anla thung candidate thi anom wangin lalnu tu hian ni sompani thani kumsang ni somni panga ni laini khan in khanve an theilawa SEC in ramana asiam angin ningani khan anin thlang thung ani CADC VC somriat pariat in khanhun puan ani Mizoram State Election Commission chuan nimini sompali thani kumsang ni somni panga zirtop ni chundar sompani khan chakma autonomous district council CADC huam chhungah village council VC in khanhun turan puang State Election Commissioner SEC Dr. H. Lalthang Liana Soidanin CADC VC in khanhi March ni sompani kumsang ni somni panga nei anidona Zingdar sari atanga tlaidar li thleng vote thak tur ni in vote chhar zuing hal tur ani ang in thlan chu tum de tan ming pek lu hun February ni somni pakhat tlaidar thum thleng hun ona ni dona in nuk dog du tan February ni somni pali chundar sompani thleng hun hon tur ani CADC ahian VC somriat pariat omin seat generala zali somni pariat le reserve somriat pariat avain zanga somparuka oma voter sing thum sang sari zariat somriat pathum an om ani CM in Dr. Tekhom pui aman pui nimini sompali thani kumsang ni somni panga zirtop ni chomha khan Mizoram Government Doctor Association MGDA ti chuan Ideal Club Annual General Conference vi somthum pakwana an manga Chief Minister pulal du oma chuan a hon na inkhom aman pui Chief Minister in Aman pui phalna hi MGDA lam chuan State Election Commissioner anla ani Chief Minister chuan mason nan mi puite hrisel na apoi mo wangin sarkar chuan damno inte center te adina avil turin doctor le thoktu dangte alati soin mi puite an hrisel the na nangma nia sarkarin investment na kalpui ti nani investment rereng chu alokir le tur hisap ane izelani a kan doctor te po hiram ta na lok taka na thoktura kan be seite inni ati Sarkar na thokte ante ang tokin an duati soin pulal du oma chuan kan sarkar venu December kumsang ni somni pathuma tanga January kumsang ni somni panga thlengkhan sarkar na thokte GPF hi cheng vaibel chitam takan pe chhuak to a pension char satan ringot po cheng vaibel che sangka jani somsari pariat kan pe chhuak to a IFMIS kaltlanga MR bill kan pek chwa to zongzong hi cheng vaibel che somkwa point pani pariat atling to ani sarkar na thokte hi an entitled china na na chuan danang takin duat takin kan enkolti in mani entitled ba ka local for le duam te chunga ero an thik tho che viau thung ni ena soi Chief Minister chuan tu naya sarkar Dr. le damdoi in du khoplo na thom an chele zo thin ti soin thoktu te in thada na wanga lo thleng ta nia langthila te phei chuan ngai to na kal thui thina Geneva Declaration of World Medical Council le Code of Medical Ethics Regulation 2002 manga ven inni damlo te enkol na konga hian ti swal thei tura po kan ngai lo che oni tu te na modik tok lo dewa min puna ang chia phei chuan a soifiana press release yam ve thwai zel te po a tho me ati fanei tamin zirtir na war thar angai Mizoram Koshan lian te zingami Mizoram Thalai Christian Paul MGKP chuan kumli liam ta a anro rel na sang an nei chum khan fanei tamin zirtir konga malak an rela an member te chu fanei tam tura in zirtir chau antum ani tuna in khompulian nei le mekin he anro rel hi a hloting chho zelem ti te po a shia zual tura ngaila hun masalama khan MZP lampo in fanei tam tura in zirtir na hi local pui ve to in an member te chu fanei tamatozia an lo fa to a ma se pol mal le kaushan mal ngot amalak na hi chu asod mo ema wangin kan tran ho thiam angai khop mai Mizo te hi nam tlem te kan lani a kan chevela namdang le sa khodang betu te an tam maya hengmi te hian fa an nei cheu chewa kan rama ngei po an tam zia kan lo shat pha ve tak khial hi ani chuan engma ngai tolwin fa an neya ma se tam na na chuan kan huaya mi nek turin tamangai boka kan tam chuan ram ho po kan tinange nge thin kan chevel namdang te atang hian chut ve mai ro MGKP ten fanei tam anin zirtir chhona po khan radu om a chhuak ngei narin oma kan sa khoin zirtir na mang te hian fanei tam that zia chu I char chhuak thar tak tak to te ang u kaushan le tlom ngai pol dang te po hian
fanei tam tura inzirtin na hi kalpui chhozui zel thei zel sela chu kan ram le nam mauna tan po a tha ti shain maila tak tak lomang u fanei tam te choi moina lampo hi sarkar hian war sela fanei tam tha zia inzirtir na thlengin kalpui na sabok sela sarkar nen tang ruala kan tho ho that pho chuan kan ma hun chu eng ang po in lodang lamma se a enganga kan huai senin namdang nek ngam lo khop thlengin kanin siam lian thei nge yang ZPM sarkarin inziran tumlo puzoram thanga MNF chuan nimin ni sompali thani kumsang ni somni panga zirtop ni chhun khan an office a chuin khom an manga thu soito MNF president puzoram thanga chuan inzirtum lawa ZPM sarkar apu puzoram thanga chuan airport an shalmi alawang ZPM in airport shalantum hi an mani vuak let na turwa manna anin siam zokani ZMC po shalantum lo inzirantum lawa thoman tiring ringot mai William Shakespearean full of sound and fury signifying nothing ati ang chawan ni ati ZPM sarkarin in khan ma chan an soi sang sang chu chemta rota thon thu ang chawni thu soin MNF president chuan an chuan lamber sumar satna chu deficit grant central tanga local chu azui zela vaibel che somthum laya atlem tak thuan soi chu chuan lamating lo ni ti in vaibel che zakwa chuang share of tax atanga kan hmuh thule hi arem chanang zela antait fan ani thua soi puzoram thanga chuan ZPM sarkarin in khan ma chan sumhar satna wangani anti chu chuan lamatling lo ti soin MNF sarkar tir kumsang ni somni khan VC a za somruk pathum le LC a za somriat panga kan tlinga ZPM sarkar tira ero VC a za somli pariat le LC a za somnga pathum chau an tlinga lunglea po LC a za somthum pathum chau ZPM chu an tlinga ni cabinet a po soi hona ummya lawa VC in khan hun son ma hi tu ti nge ti in an lein zot nge yang pol ti reu te ti a dictatorial power mang thin khan sarkara an mang ta zerem ni VCLC in khan ronzik chwa dana CM dictatorial power hi omzel turatan athalo hle ni ati Malaysia rama chin Mizo nu pakhat chu in chhungah tha ani Malaysia ram Kuala Lumpur khopuya cheng chin Mizo nu pakhat kumsom thum paruk porvel mi chu apasal omlo hlanin nimin singa tute mo in chhunga lutin rong takan tha thu community in Malaysia thok hungnai chona soi boral ta do zo cheinia riat chu chin state minda township a omnin apasal nen Malaysia raman khosa fapa kumsom mi nein apasal nen February ni som pathum zandariat nuwa po hlim takin phone call atangin anin bia nimin zingdar som pakhat vela apasal ina wathleng chu anupui thi sen le ruang chu awa hmuh thu an soi Malaysia police ten case an kalpui meka anupui ruang chu postmortem turan lak thu riat ani